Lesson 1. English in dialogues. Engleski u dijalozima. At the shop. U prodavnici. Shop assistant. Can I help you? Prodavac. Mogu li vam pomoći? Izvolite. Customer. Could you show me this perfume? Kupac. Možete li mi pokazati ovaj parfem? Shop assistant. Of course, here you are. Naravno, izvolite. Customer. How much is it? Koliko košta? Shop assistant. It's 50 pounds. 50 funti. Customer. Okay, I want a bill. U redu, želim račun. Shop assistant. Here you are. Izvolite. Customer. Thank you, goodbye. Hvala, doviđenja. Shop assistant. Goodbye, doviđenja. Ovo je znak za funtu. Rijetko se koristi L. 1 funta ima 100 penija. Oznaka za penny je P.